Susuruka 7 TV televiziyo ya buri wese. Ndabasuhuje mugese mukomeje kudukurikira ku YouTube yacu yitwa Susuruka 7 TV. Twizere ko mukomeje kumererwa neza cyane. Wowe utarakora subscribe hino umwanya mwiza kugira ngo uyikore kugira ngo tuze gukomeza kubana mu biganiro byinshi tubategurira amakuru menshi meza agezweho tugenda tubagezaho. Iyo ukoze like, share, comment ni inkunga ikomeye ubu duteye, hanyuma tugakomeza kubana muri gahunda nyinshi zitandukanye tubategurira hano kuri Susuruka 7 TV. Mu rw'imisozi igihumbi nta kindi kiri kuvugwa uretse irushanwa ry'amagare by'umwihariko shampiyona y'isi y'amagare iri kubera bwa mbere muri Afurika ikabera ndetse mu gihugu cy'u Rwanda. Yarigeze ku munsi wayo wa kabiri aho ku itariki ya 22 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 aribwo nyine hatangiye umunsi wa kabiri w'iri rushanwa rya shampiyona y'isi by'umwihariko nka UCI ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi ryo ryahisemo ko uyu mukino nyine ubera mu Rwanda ukaba uri kubera i Kigali uzenguka rwose mu mujyi wa Kigali. Ku munsi wa kabiri duhereye mu bagore nuko umwongereza Zoe Backstand ari wegukanye icyiciro cy'abatarengeje imyaka 23 mu bagore. Zoe w'imyaka 20 akomoka mu gihugu cy'Ubwongereza uko nemaze kubigarukaho, niwe wabashije kwegukana isiganwa rya UCI World Road Championship mu cyiciro cy'abakobwa batarengeje imyaka 23 aho basiganwaga n'igihe ku giti cyabo. Akaba we rero yarakoresheje iminota 30 n'amasegonda 56. Zoe niwe wahagurutse nyuma y'abandi bakinnyi bose bakinnye iri rushanwa by'umwihariko mu bagore, aho rwose yahagurukiye kuri Big Arena hari rwose i Kigali ku isaha y'isa 6:05 maze agenda ibirometero 22 na metero 600. Ibi byose rwose akoresheje igare rye ari kuri nyonga. Yakoresheje iminota 30 n'amasegonda 56. Uyu mukobwa rero ukiri muto cyane subwa mbere yambaye uyu mudari wa UCI World Championship kuko yagiye atsinda mu marushanwa y'abato kugeza ndetse no kuri iyi ya Kigali aho yayegukanye mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 23. Backstage Zoe yakurikiwe n'umunya-Slovenia Victoria Shradnova waje ku mwanya wa kabiri aho rwose yasizwe umunota umwe n'amasegonda 50 kuko we yakoresheje iminota 32 n'amasegonda 47. Muri iki cyiciro kandi cy'abatarengeje imyaka 23 umunyarwanda kazi waje hafi ni Ntakirutimana Martha, niwe waje rwose hafi aho rwose yaje ku mwanya wa 27 akoresheje iminota 36 n'amasegonda 27. Bivuze ko yasizwe iminota 5 n'amasegonda 31 na Zoe wabaye uwa mbere. Claudette Nyirarukundo hagurutse mbere y'abandi we yaje ku mwanya 32 aho yakoresheje iminota 37 n'amasegonda 18. Bivuze ko we yasizwe iminota 6 n'amasegonda 18 n'uwabaye uwa mbere muri iri rushanwa by'umwihariko rya abagore ryari kuba kuri uyu munsi wa kabiri muri rusange. Ni rero Saverine uri gukina shampiyona y'isi ku nshuro ya gatatu. We yatangaje ko rwose yishimiye uko yitwaye muri iri rushanwa by'umwihariko riri gukinirwa i Kigali. Akaba rero nishimira ko igihugu cy'u Rwanda cyakiriye iri rushanwa riri kubera muri Afurika ku nshuro ya mbere nyine kikakirwa ni igihugu cy'u Rwanda. Nyuma yo kugaruka ku marushanwa y'amagare by'umwihariko ku bagore, munyemere twerekeze noneho muri shampiyona y'isi y'amagare kubera i Kigali noneho mu bagabo ko byagenze ku munsi wa kabiri. Jakob söderqvist yegukanye shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 mu batarengeje imyaka 23 aho nabo basiganwaga n'ibihe. Ni Umunya-Suede Jakob söderqvist wegukanye shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 23 mu mubahungu mu gusiganwa n'ibihe icyo bita individual time trio cyangwa se ITT.
yari umunsi wa kabiri rero w'iyi shampiyona y'isi y'amagare ari kubera i Kigali kuva ku itariki ya 21 Nzeri ikaba izageza ku itariki ya 28 Nzeri umwaka wa 2025. Jakob yegukanye umudari wa zahabu, ni mu gihe Nate Pingre we yegukanye umudari wa feza, naho Maxime de Coble we akaba yegukanye umudari wo muringa. Umunya-Suede Jakob wegukanye shampiyona y'isi mu batangeje imyaka 23 by'umwihariko shampiyona y'isi y'amagare 2025 iri kubera i Kigali mu bagabo by'umwihariko basiganwa n'ibihe yakoresheje iminota 38 n'amasegonda 28 aho yakurikiwe na Pingre Nate ukomoka muri New Zealand aho we yasizwe umunota umwe n'amasegonda 3, naho Maxime de Coble ukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa we akaba yabaye wa gatatu aho yasizwe umunota umwe n'amasegonda 4 muri rusange, asizwe n'uyu Munya-Sweden Jakob we yabaye uwa mbere muri rusange. Dore rero uko abanyarwanda no bitwaye muri iri rushanwa rya shampiyona y'isi y'amagare iri kubera i Kigali, by'umwihariko mu bahungu niyo nkuru Samuel yabaye wa 29 aho yasizwe n'uwa mbere iminota 4 n'amasegonda 50, ni mu gihe Tuyisenge Etienne we yabaye wa 31 akaba we yasizwe iminota 5 n'amasegonda 12 n'uwa mbere muri rusange. Tuyizere Etienne uri muri shampiyona y'isi yatangiye kwikina mu mwaka wa 2021 ubwo yakinaga mu batarengeje imyaka 19, ni mu gihe 2023 nabwo yitabiriye iri rushanwa, mu 2024 akaba ari yitabiriye igrasiko hariya izuriki rwose mu batarengeje imyaka 23 aba wa 62 n'uwa 66. Tuyizere Etienne w'imyaka 22 asanzwe rero akinira ikipe ya Java Innovatech, rero akaba ari we wahagurutse mbere y'abandi by'umwaka wahagurukiye kuri Big Arena aho nyine yakoze intera y'ibirometero 31 na metero 200. Ikindi kandi Tuyizere buriya yabaye uwa kabiri mu gusiganwa n'ibihe buri muntu ku giti cye by'ITT cyangwa se individual time trio aho muri shampiyona y'igihugu by'umwihariko muri 2020. aravuga ati agomba no kugerageza muri shampiyona y'isi mu 2025 iri kubera i Kigali. Tuvuze ko iyi shampiyona y'isi y'amagare iri kubera mu Rwanda i Kigali ikomeje kugora abanyafrika, ntabwo nabambeshye kuko mu bari n'abategarugori umunyarwandakazi Martha Ntakirutimana ubundi niwe umunyafrika wa mbere ubu waje hafi muri rushanwa y'umunsi wa kabiri ubwo wakinaga nyine, aho rwose akoresheje iminota 5 irenga kuyo Zoe wabaye wa mbere uyu umwongerezakazi haba uwa 27 nyine by'umwihariko muri iri rushanwa aho basiganwaga n'abantu 45. Dukomeje kubashimira mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuka 7 TV, mukomeze kubana natwe turazagezaho amakuru menshi atandukanye, mukomeze kugira ibihe byiza. Nitwa Stashe Musabyimana naho utaha, bye bye. Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese.